But OB4GH TV, the name still remain above 4 back up. And there's who revel her name home when you know sorry because about revel bahad and it's say education more your training issues be brew her better and say best be breed the word 666 we because 666 is demon word will be a case is no be a machine and we program no better the meaning of 6 the word 6 no cry better say a dear to see can cry the word 6 and any training sian that's all a dear be a group be a any pension you heard the implications on it and then me mama say me welcome the special guest evangelist Steve evangelist mo akwa baba OB4GH TV me de osiminia mo akwa baba wa ofi me de osiminia adapo me awurade adum gusu ise nyina amen chietiefo na start program na nsem me wo honde bebre me da se me chia obi bia wo hwe yen awurade nyankopon nye bakoma so ade ma wo se wo yiteku anasempoa wo de subscribe program we ya yes de ope bia awurade nyima wo yes awurade hwe wo so amfa wo ntwa sa abosum we amfa nkwa abosum fufuro mu yeah me chia obi bia wo hwe me yeah chia obi bia start on OB4GH TV and training issues and ade na ekoso Ghana man mu and the youth ni nyina sorry Hayward obia sorry diatem obia sorry kontokwa obia sorry obohu yesi we prawe we yesi ade na ekoso reverend asa de ntia make asa ni say na me yase obohu say young boy no odi panyina tem obohu na emerwafo obia diatem ade na ekoso me da se de ekoso o man we mu no wonti ase ba de wonti ase nso obeti ase oso wonti a obeti sanete symbol a awurade nyankopon ayi a kire me wo saa o man we hu ne se o man we o de agina ho te se edan na edan no ya the white paint and the painting ho yes from the beginning yes na me hu se eja e the dan no so edan na the white paint a painting yes paint no I say ayedada and the jada edan no so I say ja to obi fie but what I say yeah ana ibisa say na we die ni o say this is the symbol of Ghana enipa egum no dede sa say the symbol of nowadays Ghana ana hu ne sa no yes edan a ehu paint nyina we na che yes asay na isi ho na so man na as na roof in ejaye den atom eja tom na emu nipa den yes esu sese no nyankopon anim no awurade nyankopon hu Ghana te se sa edan no yes na se Ghana o man na atete pansam because we be no young girl kra no odi panyin atam die ntina atem de die ne koso eno akirichi ma be do this level rebe meeting sa etifa ne se one edan a painter ye di painting na ye fita e say glory nkunimdie yes victory but what you say yes na edan na po aba beduru say awe na ache ehu painting nyina tutu na ye nye ne yie na edan ne si ho yes emu ti say ententen nyina ye den awom kaboasi nyina agimu ma agi aboso say paintan e but what you say etibisa wo say nipa na ode sa edan no e de che wo say transa dan we mu no e de no be ye ne rebe ho medase yes ye to so mienu roofing na bo edan no so no yes atutu amache se eja kura sa to ceiling atutu amaja sa to ceiling me pato what you say yes na den ehye enti emu nipa na egum no so no tiatim yes na che se awurade nyankopon ntimi anto nsuo ahohoro sa eja na edum na emu nipa nyina be den yes na be hye me pato what you say sana Ghana den eko enti ena meja na egu enipa trisu o man we mu ntino obia keka do eden ope kwa bi obefa so obeden obenya ne ho obenya ne trade as said wo soma oba se yenko baabi yeduru nsuo we echi amesoe wo na yeduru ho na sew ne ma na da so sa na tie e pato what you say iti Ghana na nka se da ho no awurade nyankopon e de o man we ba ewiase for symbol bi na etwa se eka nipa bia wo sa o man we mu no o wera kura hoda na we we frasa so the symbol no ne hia me symbol no me da se wo hwe o man etwa ehu ahia pa sika yedie e wo wiase afa na nyina hwan sika na etiri nsia na guso Ghana me da se ho ne yeka se the big hot 6 the big 6 yes the meaning of 6 what is the meaning of 6
what is the meaning of 6? Make I say and obati the meaning of 666. And then the reverend the abase yes can I did cry 6. Etikesi ensia that's what enti ebetira se. But what you say? Nyankopon onye mistake say oma ye di etiri nsia edigu ye sika so. Ye etikesi ensia gu so. Me da say. Yes. If you say 2 is better than what? 1. It show unity. Yes. Me part what you say? A plural form. Yes. And esanso gina ho ma many. Me part what you say na say. Oko America dollar etiri ba ko pe na ye dey. That's what. E che say single. Mateme ho. Yes. Me part what you say na say. Eso say come the United States too. Eno na me kire wo say Awurade Nyankopon de saa wo man we ye symbol e di kire wiase nyina say wa bless ye. Yes. Enti yanko so kire say ye de o man what be bia man because the whole American crew kakraka no kra etire ba ko na da so. Ba ye crew so topia we etire nsia ne guso. Let's say what the niam ni nyina magana because you gold, diamond, manganese, bauxite, timber. Oh, Ghana. But what you say na say? We be ka sem bi. Awurade Nyankopon nye mistake say ode enimpa nsia edigu ye sika so. Onye mistake say o ma say enim de ne say emfa ni pati atikase nsia enwu ye sika no so. Etre nsia na egu sika no so no represent the population of this nation. Wow. Na say 6 pa na. No. Ti asem ni ye yo. A population of what? The nation. Me da say. Ti eno hono ase chechemu kakra. Plural form den. Odom. Yes. But what you say na say? Dodo. Yes. Dodo. Inti say Awurade ama ye kwan say yemfa etre nsia no ngu ye sika so de a. Me ya chire mama what you say. Let's say whole America kro kakraka no. Etre ba ko na da so. Good. Na Ghana ye sika etre nsia na da so a. Let's say Nyankopon the gift ni ma Ghana more than even America. Good. Wow. Person o kire say ejapade na ode ato asase we so no enye nipa ba ko de. Ye dia. Good. What you say yes to? Me say pa etrensia ne say obia or percentage. Good. But now no as a reverend as say there is family and friends so. Enti mama nche we bia no nsia ne furi ba ye. Awurade Nyankopon the symbol 6 e di gina ho ma na bode. Yes. Genesis chapter 1 verse number 31. Yes. O say there to so nsia na Awurade Nyankopon de bo nipa. No wie no o hira sa ada ne nyina na de che no home. Yes. Enti the first 6 come from where? The first is come from God. Yes. Enti Nyankopon na letter 6 and na ye ne symbol. Na che say letter 6 no e ade a e Nyankopon symbol. Enti yen kra no ye de sika nipa 3 sia gu so na ye de Nyankopon symbol. I started the nation Ghana. But what you say? Anything Nyankopon ma Ghana for mandate to say ye fa nipa 6 engu ye sika so. Yes. Let's say Nyamia bless Ghana. I what the point na say? Enti country ya bless ye ni ebre say. Enti ka country this Ghana na kaya colors eh makuma 6. Yes. So say the red, gold, green and the black and trim. Me part what you say? Na ketwa say eh makuma 6. Yes. Ye white efrim. Me part what you say? And ye blue eye day. Efrim. One would make no. And ye die biem ash. Ash is efrim. Sanity. Wow. One would make no. And ye sa ash na day. And ka ko house of okunkwan. Good. America colors say. American colors they also white room, red room, blue room, anameboa. Yes, and a stars. Do me da say. Into omo color no kura yako 6. Wow. But what the point na say? Inti o my way no Nyankopon kasa yiniyam. E bless o my way. E the symbol ne yeden. E my good. If you say ade na no de to asase we so no e ye dom anu aduane. Yes. E no de my o my good. Bauxite, manganese, diamond, just a lithium, aluminium nyina ye den ye wo bi. Let's on my ye wo sa ne mani nyina reverend still ye bre. Ye bre na ye bre ni nyina ne se. Ho na me pe. Ajapade na wo ho no. Awurade Nyankopon fa mani pa ba ko pe. Yes. Pe pat what ase. Ate ase metio pa. Ode ma odom ni nyina. Ghana ni bia. What percentage? E say unso wo sa ye den. E ka bi. Yes. It is Nyankopon wo ho no hu se no. Trimupa me de o ma Ghana we ba asase we so no. Enye adwuma. Enye adwuma. Etwa se osema mpanimfo ni nyina adwene. Wow. E pat what asem na se. Metio pa. Tie ni yeyo. Metio. Obesa wo nyina adwene, obepro mu nyina akoma. Eti se wo betena konwa no so a. Trimupa wo de baaye no. Na asesa. O ba betena so no. Your president, your certain president, you better so can see was Ghana Sikano or ho, but you better not see. Now, no, I don't know, Sikana as song.
Sairo, you who so. What you say no? And then the symbol right Nyankopon e ka kire o man ne say empanimfo na am yi wo no. This is not the people that I choose. A wrong choice ana. Yeah. But what you say na say? Say omo Nyankopon kasa appoint wo no. So omo betra o man we so a wo nkasa me nkasa. They will do the right thing. The chosen people so mbetena konwa no so we will not talk. Nti Ghana ha nyame choose obi a na say nyame o man panikofo betena we so kasa be na kasa e. Good. Ono ade na kasa na dwene na Nyankopon de ma no. Eye adwuma. Mo tisi obi o Nyankopon kasa afre no no. E na otena konwa no so awurade bie nani ene ne kasa. Say do that. Amampanyimfo no. Why na nyame choose no for Ghana? Mampani be na betena konwa so am nyame choose no. Ya pese. They only three. Kwame Nkrumah, Lawrence, and Kofo. Kwame Nkrumah, Lawrence, and Kofo. Only three. Wow. Only three people. They are directly chosen from God. Lawrence no ba betu ne. Ehon na wodwene saa. Awurade Nyankopon hwe obi adwene mansa na wabu anofo. Yes. Epata what asem na say. Metie uti hon bi. Lawrence de no na o kanta no. Ono no hu say tre egusika no so ye nsia. Enti Awurade Nyankopon ne jeje Lawrence di nkomo say hwe edom dodo na bede wo magu wase no. Na ma obi anya ho ajapade ni bi ye den. Enti say ohu se nipa ba ko pepe say o fa ajapade ni di akoni firi ho. Wow. Se wonko azu obedi Awurade si ni firi ho. Enti wonko awudi a odi sika ne ka koye hospital be. But what asem na say. Ubenze ne de wonenam hospital ne de okotiri betri. Udi sika ne be ko hospital saa because the people are weeping, people are crying, people are suffering in Ghana here and ne enkofo tu kwan saa. Me pat what you say. Ukojina airport a omo wuram ene omo pay no. De o wuram atu kwan ne do so sino mo ba. Reverend akasa. Me da say. Enti no se o hye oman na kokoduru ba bi a hu say no ye nipa no what you say and you make a wrong choice ye nipa no ne nim de ye pe enti ya na de ade bia be boy bo na ewia ne no akekere ye ne hu ye left to right but what you say ewia ne Yesu okay but what you say na say na spiritual things ne ye kasa we are talking from the spiritual angle e kwan ade enti a youth ne ya start di atem ye kasa tie mpanifo ye hayward no ene reverend chirichim enti wo fa bi bo ntoma no o kompai bo a wa kai mpanifo because you were chosen people and your people who also by force no dey betena. But what you say? Yes, me too, Reverend. When the reason why Nyankopon ma England for colonize Ghana. Meaning this what them. God wanted us to be like them. Me nya me pese yet England for sanity. Inti ono ankasa na nim die mu no ene ni tumi mu no e no fa aborofo ne se omomra ye ho. Go to this town. Ko na kwa chekere ho. Niema no munsu no munsua mo na me pese omo yete se mo. Wow. The part what you say na say. Itika oman we ni kanya be ma na be di so. In spiritually oman we ni nya be ma na say di so. Wow. Ayo oba na say so uru sa country we. Na ye akonwa kura so oba ntena so da. Me say ayo oba na say uru sa country we. Oyo sure se Ghana ye akonwa oba betima. Me say ayo oba na say uru mada Ghana. Adenti ka say mada Ghana. As they say, Father Ghana. Yes, seven year you. Oh, sir, dear boy, dear Yakupa, you be a wood, Mrs. Yes, Ghana, your friend, Mother. We call the land Mother Ghana. As of Father Ghana. Good. There's a done no. What you say? Assassin, a case of Bema rule, Nigeria. Yes. Assassin, a Bema. Me pat what you say? Yes. And then the spiritual realms. Yes. You know, Ghana assassin, a your bar time. Once a penny for 2 nyina and penny for a nampa do mu train I Ghana or say oh refis anyum no nyina mother Ghana me na me tell say wow say cry at hey you can you say Ghana mother Ghana you can say father Ghana until where from the men baby a mema betena no e ma betena the mema na atena ho until man is here because I say you dey e ma ka ba hye be ma Ona mane yesero. But what you say? Yes. And into your copelo in my no. By the way, there is here. Me but what you say? Matia say. Inti nipo betimi atisa sa o man we no. Eye omo ye chosen by God. Yes. Oba ka ho. Even say oye be man pa na eya don
and then Yakopon de Yeden, Eden Brain. But the right people, I say, so move on my way, Ayoba. Now you cry presidential aspirants and you who so baby in Tikura womb say or spiritually, no, Oma condemning now. The Yamisha in Africa. My part what you say, all kinds of Casio. Oh, yeah. Send me a spiritual man of God. God, then some more. In spiritually, no, Oma abandoning now. Oma asisa di Nyankopon ye ni nyina. Yes. Enti se oba betena oma we so a constitution obesesa no. Yes. I'm telling you, mark it on the wall. Oba betena konwa no so a constitution. Me see, the first thing as oba no beka say no, me a president. Constitution na ye rule no Ghana ha no. Yes, same. On na aba no, majority leader, they will change everything. Wow. It will supply all of us. Spiritual realms no. So oba betena konwa no so a muntie ni yo man twa no ansi bone. In the spiritual realms, Ghana ye mother Ghana and ye father Ghana. And ye hear oba, you hear obi oba kuma ni obi o tema. And sa oba no betena konwa no so a o metena so wotena se sa o ye woni ema bi wo ha e be dane e dia besisi na akwan so eni ema bi wo ho a achew kakra wo ho a e be dane amoman na gina yie. Wow. Pepati what you say? Inti we and the Americans UK for no solid. Yeah, twins. Omo ye penny and ye kakra. Oba na ewuru won akayen. Inti penny ne kakra da bi e pamata de pamana de kro. Ghana for nko an eduru ye de so a is to say apam red man yes ye be share red yes ye share ye be share blue. Ghana flag no. Why and the criti why? Let me refer you. Oba. Me say oba ntina o di ntina oba timi criti Ghana flag. Wow. Hey, and the river baby at the minute I'm no. Flag no cry, the nation flag no cry. Why ne draw ye? Oba ne draw ye. She cricket. And memma wo you be angry, but oba tna se no draw ye. The spiritual realms no. Mama, minchi wadwembra ya yutumfo. Ebo dan mabam mu ase. Na ye bo dia ne ama de abamu. Why ene di asantifo anim ekọ Oba. If any saying, yeah, Santoa. This means this land belongs to women, not men. Wow. As I said, I did be a bit dinner aircoach. Oba ne copedia no atene no. What you say? Yeah, asantis no cray, no crown. A do level be na a memmen in I am ma. But Oba be sorry, say me. With the wisdom of God. Sorry, which is yes, that is the point. Legendary. May your soul rest in perfect peace. But what a point na say? Yes. It is a adibu honor sinyame mbie wani amfo anko ono ankasa na nim. Say me a spiritual man of God. Yes. I have ordained before I was born. Yes. Me part what I say no ye ordaining no kra ansa na ye wo no. Oh yes. O ma wiase kra no o wiase. Me the ordain is up 2 me 3 ways so bomb pie. I am a grandfather. If I na Afia. He was a blind. Ne na niefra. Yes. Me be wiase. Ordaining the first person ordaining is up 2 my pampam. E train no kra de no obia na was o man. Oh yes. And I make catch I was ordained before I was born. Yes. Education bebre I was say the many part because obi o ho a wode ne nsa abonwum. No de betu trim automatically enwo be yotim. Tie me. E be na mabu. To me, I was ordained before I was born. Yes. Opa ko Ghana the whole family ko gina TV so na ka se sofo when dey say to the so bomb paye. Now, you don't qualify to pray for me before I'll do my work of God. Yes. No. There's a Nyankopon na. Yes. Yes. Perfectly. Me but what you say na say? Ethiopia. Ene as o hunu na me. As o hunu na me. Me hunu na. And baby adi mi hunu na. We dey shake. Just the beginning. 6 you know. Ya dey wura ma ha bi. But what you say na say? Good. Me be kire wade bi. E dey wakwa akoduru ba bi. Oh say Ghana na da hono. Obi anim Ghana we nchen me. Yes. Anytime be say who create the Ghana flag? Yes. Because some way ma adwene kura nko be o pia me de ma adwene abesi. Me but what you say? Eh Nyankopon ma oba to me so create Ghana flag. Yes. Then this means this land belongs to them. Na kasase mother Ghana. Me da say. Anti mother Ghana na hia oba. What you say na? Sana bibia de na akwem. Me da say so asan mama kwanja bio. Enti me ko manim no. Oh my Ghana no dum so no. De presso se dum so mo ya mo nkan kire se mo nye dum so no so a mo me yehunu oh ha presso ye TV si so anu ma se ye gadget si so anu ma se ni yes ra Ghana mama mo ye den ma too much
Reverend Kasa. Me da se. Nti oman we ankasa no na nketwa se emma na wu sa oman we dodo che emema nti ka bema mpo dia wo beba na ka bia wo ye vice oba no firi wa na ka wa den ani nti na nyankopon ma oba tumi se onye ye Ghana flag e pat what ya sem na se ani nti na ya ankasa ya santeman Awurade nyankopon ma oba tumi ya santoa se ondi memanim e die o kire wo sen so o kire sa asase na da ho no e emma na wuru and the reason why yetimi ka say mother Ghana but not a father Ghana yempanimfo omoye landing for no o say emba oba na yeden me da say Queen Elizabeth oyo excuse me oba onu na yankopon ma ne tumi say onante omo generation the Queen of Sheba yes e pat what asem na say onu onante ko Solomon ho ti asem ni yeyo ni ti o pa omo nante ko Solomon ho e ma solo yi na hunyade nyina yeden e de kire no a wo san ma ne bie ma ne yeden e de koye iti eduru ba bi a ye kra ya wale mu kra no ye de oba betena fie se oba manage yes ye de oba betena fie se oba manage inti the home belongs to women not men yes inti Ghana our homeland Ghana belongs to women not men what the point na say yes ena mema no so ageta o mani ase no mo rule enti no ma na yesa sanete enti memenye MPP ni me so menye NDC ni mama disclose assembly enchero secret bi o say o mampani Mahama e kan sem bi say o unfinished business with Ghanaians yes everybody person of fan so e for Friday promise bi everybody person of o mampani Mahama so na wode oba e de pressa or my way as a president. In what sense? In what sense to say? Don't forget to say Ochusu running mate. Or ya oba. Me pati what ya na say. Yes. It is when you kwenda ne basu wi na say odi ni de kwa oba ne be den. Yes, as a trend is a Ghana akunya no be dia or vice president automatically once ba betimanya akunya no. It is a Mahama benya akunya na the term of office in the 4 years na so a o free so no. The vice president ne da run onya the mother Ghana no I started. Ti fiti hoko no. Emba beto ato aso saa abedi akunda no me pati wati asem na do you sure say oba betena konya so betima bu Ghana ye de me say ena na me kan afasen bebi enso nka say oba ye ma oba kwan say onwuru saa o man we ya ebe che wonsem oba na beba be bie so ma Ghana fo bie hu say ampasa na Ghana ye wusika yes me pati wati asem na say because oba ye manage onim how to manage oba timi ton bidie no de sidan na be ma et bank abe handa me pati wati asem na say enti emba dodo na sabio enyo no no prisika page apade o me ma na prisika page apade me pati wati asem to always be ma bia no you need money enti sade na nya wo de akra you take it but oba de ebi na de ma no wati asem na say obi na de be den ema no enti already no oni problem enti so obetena konwa no so a obetimi manage no you focus me pati wati asem yes. Obetimi amanage. Obetimi amanage. Chen say bema be wuli so o man we no. Yes. Say ya mama ni wuli a kokoko duru a sa no man be ye ensesa da. Wow. Wow. Eni ntina Nyankopon ma John Mahama chance. Say e dey ntina ndisi fo atwu so no. Tinyame na akoka o makoma na say dey. I'm not doing campaign for anybody. Yeah. What the point na say? Asam no dey. Because it is unthinkable. Oh, how do you know kra won tiase? But yes, I mentiase. Bisa won say omo ma ba kwa nyina ho na fa running mate oba. Mahama. Medase. Intinez or the legacy be beba. Let's say o di Nyankopon bo hye bi ye den. Beba. Sebe enye Mahama na ebetena konwa ne se abaye ne yeyu. What you asem na say? Na se enye Mahama na ebe ne yeyu. O di Nyankopon bo hye bi ye den. Sanete. Okay. So now before GHTV the name still remain above for and ye ne evangelist prophet Dr. Steve ena ye di komo ne na obi ki bebebe wa kire 66666 abrabo no ho ehun kohwiase bebere wo obi wo ha ofri friends o sorry free abrabo ma na de no oko obi was so struggling in life and say no make it enti we as never look down upon anybody asema ye nua ba delay e kan me pese ye koneko tie ye wi a ne nyina de tu on reverend tie ye man started because e kama kuma enua ba delay I was called names I'm not beautiful enough I'm not tall enough I'm not fair enough. I'm not this. I'm not that. Enye me hona na enye fe o. Eye ohia na etwa me photo. Times were so hard
that there were days when it was really hard for us. And to think, say, just a few years ago, my sister and I literally had to go and beg for food to eat. And today, we are providing food for people. Some people thought I was joking at the beginning. And in fact, it was a joke. Just last year, I bought it. And when I say I'm grown up before you say I am grown up, she say, yeah, you're Tamale, you're Cape Coast, you're Koforia, you're Accra, you're Tema, you're Techiman. We are nationwide. It is when they reject you and stuff, I don't think they hate you. It's not any it's a higher force that is pushing them to do what they're doing. Because you are in your comfort zone and your greatness is on the other side of your comfort zone. So if you are not moved from where you are, you think it's okay, but you will not be able to move to the next level. It's me partner with Shannon and I will say what time when it's just a vessel the Lord is using. Wow. Reverend Salty, you about delay. Asema no kan nyina me bie mu twi ama wa wo hweme no wate na so de bie to ho fo. Asema you about delay so no si so no. Na nipa bebre se ne ho nyefe. Delay de ne ho nyefe, delay de ne mu enhye nkura. Delay de enye ne ho na nyefe. Aduane anu onye ni. Na ohia doko na abotoro no. Aduane papa onye ni enti na ne ho nyefe. Ne Nyankopon ahye ne ho animonyam na se du mre bi a enipa bi betimi aye niema yakayaka de bi wo abrabom enipa bi betimi look down upon you enipa bi betimi atetew saa time no na saa nipa no oye wonkunimdie because o push you to the limelight or chirewa ma wa struggle ayese wutu mirika afro people na waye wa adwen se onkoni ye wuntimi nko but the people push you na wo the vim na wa afro wetimi akwa koduru enne delay what do the delay macro no grad do word in Ghana here na nationwide baby wo enne ye boni din a delay efia no timu na o rent down the fie ni say wato o feeding nkofo enne o comfortable in life enti wo na wo hwe me no so your time will come. Reverend asema yenu abaika mudo medase so nte ho kakra na efutuo ne edema ayika cause means we a man of wisdom and asem no kan wonte ho mesen medase obi erade yakopon shirawo amen. When there is no hardship, yes, there is no testimony. Yes, when there is no hardship, there is no testimony. Powerful. Enti Nyankopon ye ni bibia pepepe. Na we involve mathematics wo. Yes. Enti we beba ansa na we aye den. There's a way plus way is called to this. Wow. What you asem na say. Enti adie bia siwa asase we su bia Nyankopon na ma ho kwan. Yes. Di odi hia ne. Yeso besere. Yes. Me patu what you asem na say. Na Kristo ka kire adom dodo no. Atno mo ntia ase. Yes. Na de wo sere ne wachina ubesu. Wase mo amo sere no mu besu daache. Wase mu nwie. What you say? Obi kwa hwehiem na wo sere na due. Because always be poor people worship God more than the richest. Yes. But what you say? I said oh sika won ho nto no very ade ho bi. Ohun ni say oh forget about them ko je ni ase Nyankopon. But what you say na say? But okwa hwehiem ma no so free rade. Awe rade e ma ure vi mi wani e obeto no me ko hen be nyina. But what you say? Enti bra na Kristo kasa fa sa ansem no ho no na nipa bebre nti ase. Yes. Onimo akoma, onimo adwenem. Yes. Onim say na wo sika. So you don't mind me. But dia no ho kire no osu frɛ me. Ohoahoa me. Yes. Die nti na obi anka onya hwenni. Ogusu hoahoa me. Me pate what you say? Na wo amama obibi ma wadie. Umua me. Onhoahoa me na wo ne da me fom. Enti enna wani age no, na san age maage wachina. Omo waso. Good. Enna wani age ne be saage amwasu. Enti delay sa time na osu no. Awurade bo hye na yeden afofo de. Enna wakai. Me pate what you say na say? Na say ma appreciate delay because okọ ahunhia mu no.
or struggle in life or make life or make life no my life no any impact it will be so but every penny for you the emphasis some way and the example as a model your book launching man also invite you any bia dignity sakese nko a emu koye na 1 billion 1.5 we say eno nko a no mkoche but ye bisa se Ghana ni ye fa me example me ye program na me invite dignity sibiti se Canada Japan ye ma o mo beba na that's it so on beba de we urade nsem but what asam say na debia no aye me dase otumfu nyankopon ene bebu aten yes enye nipa yes se eye nipa anke bia abrofo dodo na no de ombekọ soro ahemem ho yes kwase anwoma omo no nimeto yes but what asam na say bibia ase bi omo no mutumi ye no dodo menu delay wa appreciate the beauty nyankopon de aba na brabo yes na wakai bra na ne ho ekire no on se dan ano high kura no sei no otumfu nyankopon adomala kwa watofie no wa yam ho se wa manyankopon ahunu se wa pege nyame aye kron but what you say yes na nyankopon so yes na me kan angle bi se dignities na identity se sei ne Ghana no as ye grumi rich people nkwa ye ma rich people na ye rich and poor people will continue to be poor in Ghana because me dey asamoja dey na example dignity sakese nkwa ne ko ye omu nyina asamoja sika bebiri wa we hia but ye say push say sika we nyina de ma no the same people no we invite you we hia for program asia they will not come na ye hunu ya adwini se ye grumi ehiafo bebre wo oman mu no e dey na besi yeah that's it comfort fa se kan to no kon wa na se ye eye kom so wo fa tuoti ni kwan so kogina kwan wa eye kom enti now no oman ya ye grumi ehiafo more than escafo no e dey na besi reverend yeah that's it oh say ya wa kan ka se bi se eno ma o mutakra se no eno mutubom yes enti ono no hwe ne takra na ye fita te twese me kofa obi an takra ye fita yes me bato what ya say na wo takra ye tuntum na woni obi o ye fita konantia e bi o du tuntum ba bese ne de yes me bato what ya say na say but eno no so ne de lesser sense yes e de before sebi e bi mutirim but what ya say e agene e ye ketekete me bato wo de me kire no e agene nyansen sa na te sa me seda wo person kan sa ba me de mebie mama obi a wo me hu se e agene a sebi ya no guta frache yesere eka nyansanim because the time make us nyansanim ni say yema ehiafo no dose se sikafo na krono reverend bie muko but what your point na say entino de bia no asamoja no sebio oye na de a onim se ode ka na aye den aye medase enti sebio menu mienu ete hei wontime mo yentimi nkonko yi 5 million kran fan to ne chance ode tum kura 5 million kura sai ni ehia no okwakan na so hu se 5 million de ma obeyi atonche that to credit the check na ye me da say me pat what ya sam na say or check na wo cash as we kura dey ifin what ya sam na say but aya na nyankopon ma obi sika enye say sika na ode amon na ma wani diu or ma usika se na be ya you remember where you are coming from yes me pat what ya sam na say odi sika ne ma wa enne so odi sika ma wa opeso o ma wo kai baby a wo free a wo buy so try say baby ana wo free ni se na wo sitie no omo a ene ohu so omo te saa no etwa se obo omo because asema ka mentwa no legendary pastor TB Joshua sir o can say was never or emphasize on it never up to now what my status was never look down upon any poor person because that person you are looking down today you will need that person tomorrow that day me share video in me swing also me can say one was a many Moses me share that video in me swing because the man spoke and yema a woman or can a woman say me who will be look down upon poor people only pan member was me person me get close to you because you were from the gutter and then you pay out to this level sir but what be drew wa wo hwe omu a wo ni omu wa menemu no wo look down upon them sir baby a me pese me wo bia no sir reverend me no anante study my life baby a me pese me wo bia me pese me friends omu ndu nya I want to bring them to that place but as a yempanim for no ma this is what they lack omu grumi rich people they groom poor people now okay sir reverend that's it enti ni se wo no wo babia amwa no obeboka
But what you say? Yes. But no more be a real free say. Yes. In the biblical version, no. Yes. Omo ya adoya eso nyankopon ani. Yes. Omo ye poor people. Yes. Already sorry for you no. It be the 100 billion. Ebeto 200 billion. Ebeto better already rem no say oba kunafo no. E de no oni do yi free ni mu. Oh 100 billion that accounts now you 10 million che obi enkan. Ese osika nyina ya 2 cedis. Na yi mu 1 cedi ni ma obi a de ekam. But one point no. Yes. And then it boost to the faith o ni nyankopon. Yes. You have nothing kitwebi, but you spend that little. Yes, I saw them no so sad na yo. And now kwa saw them near bompire ma 2 million for number. Me yi makoma me bie me spirits me de bompire ma awrade shira no. Shira ni free me mo. Bless no. Na 500 for bra. Jehovah on share on pega anko 200. Jehovah share 100. Jehovah share 1 cedi. 1 2 3 emi mo de mo fan to mo de tuma na akọ de tuma na akọ na ase ya rate empire bono according to the money na ni pande ban bebia meka se o hihye wa bra bono hihye ne ya obitimi gina so professor azam no kan ya na ya mesere wo bo abra bono hihye ne obi de hwe wa bra bono ahye onkom ohun se ye asofufo no bi mu omo plane eniema bi omo hwe asolemba no omo wickedness to almost steady who say okay asole bebia ba asole a opese ogbo afode a ekonanim yes me pata what ya say enti bible no so say the oyibafu no twa ne bafu me da say enti already hu say no members we nyina no omo nim sa quotation no enti ade na me ye no etwa say me call for 2 billion say me call for 2 billion a nipa no te won be hu say me jiskana de be ya de papa epato what azam na say yes ba sa me ka say bia me pe 1 million enko a tinie yo omni me say bia 1 million oje a say okwa kudidi yes ba so oje bia be 5 million dia e che say 5 million ni o ko ya de mu mo bodo ko ya de asombo e de abo asole wo point no enti eno ne ya de bia e kanta asole memese no omo adwene yes enti ohwe wo limit ansa na wo de ahyehye na sole enti asole bia e wo ni mission me pato what ya say any the reason and any purpose o de ya na sole me pato what ya say na say enti uko a matters for wo mo de sd for wo mo de asole bia wo ne de e ye pen e no mo de ato ho e no mo aye den atwetwe ato o mo adapt enti enye force tie ne yo enye force say bia so fo beka say 5 cedis for mra na wasole udi a wo de kwa so dan me fra say obofo na adente say 5 cedis for mra na wasole na say onye 5 cedis me da say 10 cedis for mra then you wake up uko aso dem ma me mo di ansa na wasole e ka 5 cedis for 1 million formula woni 1 million me ti asem na say wow and then one can keep 1 million formula woni 1 million this is about obofo mo mra mo meto good be ka say 1 million formula woni 1 million 2 million formula only 2 million ya modia enkoto collection enti afode a ebia asolko ni ubetimi abo a wahu se abo asonyame ni any offering yes enti because edi enti na say offering e disiwa ye ka say ye beto offering ye mosika bi edi anyum tofo ni medi anim na ye nto offering na ye mosika bi edi wow eno na esika kronkron na say offering na esika kronkron na de afiri wakoma mu de wo ho no sa wane na ade koma awurade me pato what ya say na we de ya show sefa bra se yenim say offering no ye ope sika de wo pe na ba den o de beto nti ye asofofo no enim say ope sika de nipa no pekro be 50 pesos yes isa by sika ebetimi ama asole na kwa nanim any enforcement money na omoje yes ene ya afode da se Ghana ya afode nyina ya sika ene na mese me kire wo se ma si kire so aye ene na mese me kire se sika no ye wo sika kronkron afode wa so dem ene ne afode na eri so obi amo no nti se wo pese wo bo afode ohun na nyankopon ene gide a di de besi ho no mom na se wo afode bi na ka wakoma se bi abo 1 million dia na de akoto wo de kotum wi a kofi ni amao di anyo o part na oba bi
what the answer say come say I saw them me we me the 2 million e kwa 2 nyame afọ eh sanete wo ko ya de 2 million 2 ma we nyame adwuma na we uni obi a ne asem e mo bi me de say 3 million formula e no asore no yi no fa de kan wakoma say wo de nyame wa pam no reverend asa Ghana ya affordable no wo ama me atiesi affordable asa ya affordable no ayesika nko but Abraham wan fa sika ne ba affordable wo de ne ba Isaac ne fa e ba affordable ye rewura Bible mu ko ibebira affordable no bebre de ebi kura de friends odwan ne ba affordable ebi de nema bebre na ebi ba affordable but asa Ghana nko ye rasa o dem a ye kan affordable ayesika medase time na saade ni sie no na sika ni wiase e pato wate ase ne e ka so me odefo na ye de ade oh okay o se ene no ye no obia woni sika ye hu se country we sika o eden odie ni ema spirit abeden abewrem e pato wate asem na ase a ye hu se saade we e sika wo sesa se na abeden se satam so na carries o se de no na wo ho enti ye ka se Solomon no wo sika enti nyame bo ema ni sika there there was money there but enti se enna sika bu afa so sa time na ne ye ka sika ebi kura eye ornament bi me pato wate ase ebi a gold bi me pa won ebi a diamond bi ena ebi kura na nipa ne ye den mo enti the queen of Sheba ko Solomon na hunyade ne mo se ye den o de kire on de me je no owie no man sika dwete o man good ena o de ye den o de koye me pato wate asem na say but ene no ye wo paper yetimi kire say we 1 million ya print so ye wo dollars yetimi kire say we dollars $1 wo se san e kire say we say nti e ma 2 billion $2 billion etimi ye we nyina me pato wate ade e ma split abeden ba sa time no na ebi kura ye de nsede nti tete no na na no mo de nsede e na edi sika omkopoa no ai te say nwoba snell bo nso mo asesa konfufo se bi omo di bo omutirim no a kire so omo ye odehye good carries o se bi ode mefa bi ano awurade ma me ko ho me da se nti bo se eno no eno mo de represent as money me so say die ntia because there is no money what would they make no nti sa na didi so abeduru sa time no nti abrofo na be bi ani se no sika no yenfa paper we nyesi yenfa paper we nyesi yenfa we muwa we yenfa diamond me plus gold yenfa bronze kakranka ho o de meje no yenfa aluminium kakranka ya mixing ni nyina abuma na ya memu na yodu kakra na ya jatum say ade we ye 1 cedi mon ka say e ye 1 cedi 1 cedi no so etimi to ade 1 pe o point no ba sa time no na say bia ukuta ade we ti say bia e sika sa ade we ni timi to niam bebre but what ya say na say ye ni say bia we ye 1 cedi ana we ye 2 cedi no but ena no sika no ntichema bam ne hu se ampa we ye sika ti ne ka se obi wo sika wo se wo ho cash ni ne o diamond but was how papers nso ye dey ebi ti se Ghana ye se ye wo dey ye good diamond magnets bibia o esa wo cash fe what nyankopon otimi po na se ti adenti ne se no as ya for dey ni nyina na a direct to cash nkwana because untimi nkwa so dem ma for dey abra enye sika na oh ohun se na me ka se obia ne na asole nhihye ba nyankopon anim die mu ne de ohun se sa atam no so na enipa ye afuo pa me pate wate ase enipa ye afuo ana na obia tirim fine enti ene obi kura de aduane bode ye kura komo bia onim se bi kura ye de pane ayeden awom poison sa ne ma na ye de na we nyina be wurura ya adwo eye misconception e be da abibifo sebi ye tirim ahwam ne de be wurem abrofo ne de be wurem de na abrofo de sa de be se awurade nyankopon na ma omo kwan se omo mra ha wo de metre no na omo ma metre ni ye fi se animdie na ode ma ne yenim so hwe wo ti de metre no nimdie na nyamde ma ne yenim so yenim so hwe eso sa atam ne enua ne edi ne enyare na enua ne edi nyina na abrofo ne nimdie na ba edi ani yiwu wo se ye de bibi akwhye omo nsa ana wo ti de metre no itu omo hu wie no hu se no animdie ne kuta nkrofo wo no mo fa nya hwe enti ye de kakra na ye kura isusu so mo animdie ye nkwaje enti ye no spirituality ana abrofo ndi kodi ye di o ana ye ne du ba bi abolish sa spirituality no
Tinie yo. E be ka say e ya abosomsom. Yes. Eni jai tu baabi. Nti e jai tu baabi no ma aborofo no be fa sa spirituality no. Yes. Nti bro ni oye na de bia o consult spiritually. Me pati what asem na say. Because first no wa de da ho a obi amfa. Me mo better no aso dem kwa na Bible ayera. What the point na say? O consult spiritual. E ma ni hu say ampa wa consult e ma de na be den. E be yi. Nti ye na nanom tete na no mo say obi kura kodo body fu a okọ consult spirituality e ma ni hu say ampa ne bosom ne say okodo body fu a oboboka. Nti rev obeje atum say Christianity e na ama oman Ghana te kofom bebrebe na. Christianity ni bebi atwese na ye de fa na ya mfa ho. Ene se sofo kura tete ahan ya ebi bu ni say oye bosom. Me pate what the point no. But ente sa ni na sa concept na ba ni pa adwene mu sa. Se bro ni na kire wo sa. Se na be ya ono ne de no be danda ne ni. No de be nya sika firi bibi ne wo ho. Isi ono na sa na sika bia ne so. Yes. Me pate what asem na say. Bro ni asase anyame de ba ne sika bia. Oh, it's board no ba mo export there. And always be they try so many profit from the blacks. Yes. Me part what you say. Enti no ono no baba be 2-3 me say. Na nke me too crude oil, me too crude oil o em. Yes, they fly abroad. Akoye, refine na area dey abrem. Me part what you say. Refine e be dey hu say nya. Enti ono ne de ne bosom de no. Ne spirituality no create machine e bitimi refine oil. And I want to tell you, yes. Or yet, or then TNA you, or then a bosom seminar a creative machine piska. And to ya, scanning in no aside. My part one point, but who yam a point in a ukuta, unyam yen with the nutim fen piska. Unyam kupani with the amount or recover oil crown timpanian wedma. It's piano a bit before a share abrofasi. Yes. And omu control ye. And a yen yababayo or munyam coupon. TNA you. Ye ababayo. Nyankopon nti omo de baba bia ne asom sa nti tetena na ye no ye worship Nyankopon wo yankase enim die mu na awurade tie ye no omo ma ye de sa anidie no nyina ma omo yes nti sese no bibini huburu ni ana wakoto yes but ne waja otumfo Nyankopon wasata am no so na wo so ukọ Nyankopon ni ma wokoto wo bere wo ho ase sebi epono na oba akra bu ni nsampo a asodam kra no onye dai oba bu ni nsa na bosumanim kra onye dai because onim se pompa ye fa we so de ko Nyankopon ho nti Nyankopon te sa abobanim e pati what asem na say tetena na omosum abosom na enye bonsam na omosum no they worship God through the stone yes because stone Nyankopon na create because what the honhom no ebi butu ensu ani enua mu ne na e ka say Peter the meaning of Peter means botan the rock. The Bible so can say about the botan so no be seen also na eden na di ntino ko si dan ese botan so cause when him say how there efrema ne fa kura di ntina wo ko bompa ya wo ko mountain ho na nim sa adom no wosra no wo what asem na say nti yentete no Nyankopon mamu animdie de na aborofo no be ye den e be take ni nyina out because as a Christianity ne ye de en ko baby e twekon mani ajepa ye de tan be wura ye ne aye and then now from the blacks from the white people because and o ye Methodist ni na me Romani a ye nkleke what because of a way of worship this I won't say Romani asole no kra hwan dia hwan dia na me kire wade bi wo sa video wo so hwan dia so na me say Roman asole no kra hwan dia ye fa de petesi what you na say do the Roman asole ba wi ase ne di ne fa de petesi na de ensam o before ye say we dey asamba ye fa say petesi good ono no o ye broni mi wi amayi a kire wo me pati what you na say now the ode sa matter de se ba ye fa ne say John Wesley oh ye bibini ana hwan o ye broni me good inti sa asole ni nyina Pentecost so ba ye no say omo mark good omo nyina omo ya abrofo asole inti ono na asole na ode bre wo say ye den kosom wom inti wo bibini wo asole kora no wayi wadwena ye den every ti asem ni you na say abrofo na ba o ma be colonize ye o mu wie ye ne culture na ye bibia ye no wa kire se ye de ne nye omo de ato out ana wato ye de na to sanete ene o be wie no wo be ready broni background pa no na ye culture na ye se ye ono na fako wafako enti wo ne wo culture no ene odidi bi ato se fa ne because minim broni bi a okọ ne nchen na ye madamfo okọ ne nchen na edu level bi na ne kasa omuwa oye o se at that time no ye meditation
me da say what would din no meditate wa hwe baka so sombosom obeka so sombosom at that time no we say na say adenti na na what one way din so o meditate sanity meditation a communication with God obia ntimi seal because bonsam ntimi nwura adwene unless our voicing out be wura so dem etuo no aka ma abonsam hu asem a opese okan ono na kire wo say ye ne saa sane be yo batwe wafiri nyankopon ho na you cry wo besua abransa ne nyame atiew nti ono no fa kwantia bia so no wa yeye eno de betu tirim say kwantia ya musuo nti gana ni te wo say kwantia ya musuo nti ye petenten nti da bia beto ye ti aso de ma ye be yedede saa ye tuo ya kabro ya ube yedede ni saa na ensam ne niema e wo se nka wo di hinta no aka ne nyina apie o predicaments na wo sun fra awrade na wo se nka wo di sie bonsam no wa ma bonsam hu se awrade mamisika nti wo hu se weak point ye sika nti wo benso wa ma osika no piepie wa adwena ma do hu ko wura ba bi a enwo so do hu wura woni be ba ho so no na sika no wo nchen so na ne anije be pata wa hu point no yes and the point na ade mawura no wa ma mawura rems ni good and nti no fiatete Methodist fiatete Roman fiatete Anglican yes se wutwem no mo ya asole kra obeka so mo sombosom yes na emu ye din yes nyamia na adafombo ko wa bibia so ne ye obetwem tipo so mo ya asole that is the respect that they give it to God and then abrofo no be hu se ekutaye ema yetimi tinyankopon ne ntem ene de ne be Inti ebane sa you show disrespectful to Almighty God. Yes, because we any pay. My ba ho say mbaba be pesca Reverend Pacho me Petrusi de bi there. What the be ma Reverend Mam 2 cedi. On fama no. Reverend Mam 2 cedi. Mem few. Reverend Mam 2 cedi. You see mu ade. Wani atene wani nton. Yes. Yes. Inti wiase na e wo no. Se nyame amfra wo se ono ubedi nkoma wo boa. Yes. Be pata what asem na. Necessary Reverend I say I saw them yanya na ye mistakes bebre. Na say ase bebre ne nim de no wo forma ma. Se broni asole na wokọ. Entitie ye de no omudidini bi ato so se one man church. Yes. Enti se wokọ bia. We ya bonsam ni. One man church. Sanete. Enti enne no omama ye divide. Sa one man church na ye wo Ghana ni wa asole o. Eno ne asole a Ghana ni a ofiri oman we mu no. Ate. One man church no. Mummy enti asem na Reverend ka no. Was say one man church no eno na the right church because eno na ye wo bibini a wo hwe no wan kasa what na wan kasa wo di din atoso eno na ye wo de but ye broni abeti ko a ye follow no ye di broni na nam so ye mo church bia din sanete but one man church na ya disqualify say we dey one man church no sanete your problem no ho na free nti eba ne sana because one man church no wo the procedures beto ho a wo be hu say sa procedure we dey me faso na ye do suma urade a ebe boaye mo what the point be broni de no ono no de ni procedure na ono no pe no ene wa hyew se di so sanete wow nti wo asole na wo nyamia uda nyamia mo se fediri weto so yeni se fa wo bibini wa mamre fato so na obi antimi mre bi na amwa obi bia no nipa ne hye suit bia otimi kobi yes what you say broni ne se no obama sole de se obo tai tieni ye obo tai wo hye suit e fi se onu krom no hye suit no de kwa so wo hye block shoe na wo hye fast yes huhuro bire na kwa ba ne mies me pata what you say na se wo tim fifire oh point no fache ni ade gugu ko atensa me ware na me ka sama besi asem so fache ni ade gugu ko ona sana na sole ne dey yes atie